पावगी थरम सर याबिनी बख्वाई पनंग पुराजन खुमुक्सन मतरान रोक जबग लोइन खुरुमजरी हौजी इरम दमामदे मपालंगु मरुओय पाउसिंग मियाम द पाउ तमजरी हौजी अहमद ngasi gi oiba maruoiba pausing UNC na lusing managagi loop ahum na prime minister da wakat khre KNB amasung PDM na Kamjong district ta landarak pada sugi kedar sing na mateng pangle UNC hauji makha ta ba pau pijeri mamang thagi tara nipan da TM ka som da kuki terrorist sing ne ambush tawduna tangkhul misam ani hat karba matung tha sigi taret ki ayukta Myanmar rom da gi angkhoi lansilakpa KNB amasung PDM na Kamjong district ki namle wangli amasung jet choro khulda landaduna yum gari mai thara oramba amasung khunjasing phaduna pubada natana gari amasung pochai kayasu munduna pukhiba thodok thokraba matungda UNC na lusing managagi loop ahum na punna khuyek piduna Prime Minister Narendra Modi da memorandum ama pisinkre memorandum asi United Naga Council ki President NG Lorho Naga Women's Union ki President Priscilla Thuimai amasung ansam ki President TH angthe sang maring na punna khuyek pibani nagagi look ahum na Prime Minister da pisin kiba memorandum adu da phongdok kiba wafam singi manung da Kamjong district ki khul ahum da KNB amasung PDM na chate kiba etik adu da sugi kedar sing mateng pangi maram masir naga area da gi sugi kedar sing lokthok kadabani makoina taleba separate administration ki demand da nagagi ancestral territory sokpa yaroi amasung Manipur gi highway singda mausaguna free movement yahan baga loinena akaknaba matamgi manungda Kamjong da thokkiba thodok adugi matang yauna security gi maikaidagi laikhiba ahoba sing thidoknaba judicial inquiry chathagadabani haibasini Nagaluba hungi lusingba singna khuyek piba memorandum asida Kamjong district ki thodok asi Prime Minister na athu matamda hakthengna miyeng changadabani amasung northeastern state singi hill district singda leiba naga khul singda makha tana asiguma makhal gi thodok amasung territorial aggression tholoi hairi demand sing asigi mathakta kumjali singani ga sumna tarag manga da NSN IM ga India lenga ki marta khuyek pina khiba framework agreement da yawba warol sing unit lenga na satre haraduna framework agreement adu da nagagi top pa puari amasung political rights sing mayek seng na pallibani constitution gi article sahung yankai manga gi makha da external aggression gi thawung sing ating ba piduna state singbu ngak senaba thabak lakhot kadabani haina su wakat khi hoji makha ta ba pau pijari kangla gi sanga yumpham da excavation chathabada braja amasung adiba semit sing phangle numita khongwam tabam dagi Manipur ki puari ge chago narak pa khakta natana luraba laifam lel amani haina su longnarak liba kangla manung da leiba mafam sing ayamana ningthorol kaya gi konung oduna lakhibani haibasi chungudaba mawong da ngasigi kangla gi phibam da ohongba kaya laklabasu ariba matamda siznarma posak sing amasung khudam changdam kharadi choidana phangani thajanabagi matungina Manipur state archaeology na Kangla manung da makha ta na thijin humjilakpada British na siznarma posai sing ariba matangi check amasung sapu segai na singbagi mathakta mayamna braja harga khangnaba ariba matamgi nung amasung semina singba phangba ngamle loisang asina sathaba excavation da phangliba ariba matamgi braja singjang stone scraper amasung apikpa semit sing phanglakpagi matang da Manipuri state Archaeology ki Superintendent K. Sasikant na pausya sidahai Manipur State Archaeology na mafam kaya da lisang sidna Manipur ki archaeological oiba scientific oiba mayek seng na phangnaba honaduna lakli masigi manung chana lisingani kunga mari kunga manga amadi lisingani kunga manga kunga taruk ki oina kangla manungi sanga yumpham excavation chatharli mamangi lisingani kunga mari kunga manga gi su sapu segai amadi British na siznaramba khar phangki sapu segai amadi mawong manadaba chengna chingba kaya phangi madu testing taunaba thaki hojik phawbadi madugi chapchaba result piraktri hairi proxy war chathade hairagadi national security fail oirabra YK Dhiren
कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की जेट चोरो अमसुंग नाबीना चिंग खुलसिंग द केएनएबी न युम मई थादोखिबा नुंगमई कापसिनखिबा थौंगसिंग असि एक्सटर्नल एग्रेशन नि हाइगदौरिब्रा नत्रगा इंडिया लेंगाना सिजनब प्रोक्सी लामिन मिचम मियामदा लंदारकपनि हाइगद्रा हाइबा वांग हंगदुना थौदोकसिंग असि थोकलब फावद सिक्योरिटी फोर्स सिंगना कनिबत तौबा ngamdaba हाइबसि प्रोक्सी वार नते हारगदि नेशनल सिक्योरिटी फेल ओइरब्रा हाइना कोकोमी कन्वीनर वाईके धीरेना हंखरे वांग असि नोंगचुप इम्फाल पलेम इमा अपुनबा लूप निम्पाल साफोंखिबगी उरिपोंग मसिन ख्वाई ब्रह्मपुर की कम्युनिटी हॉल द पांगथोखिबा 12 सुबह मपो कुमोनगी थौरमदा मिफमलोय ओइना सरुक यादुना माना हंखिबनी वांग सिंह असिगा लोनेना वाईके धीरेन मखा ताना हाई कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की थौदोकता नुपी अमा फारगा पुरुबदु रेस्क्यू तौबा ngamle हाइना एआरना अइबा सेरोन थोरई मी अमगी पुसी कनबदी लुमना लौरी हाइदुना मी मीडिया दा फोंदोकपा ngamlibasi यामना फै अदुबु खुल्लादुगी खुंजा सिंगी युम सिंग मई थादोखिबा खुंजा कया लांजेना हनबदगी हौजिक फावबदा मसागी मयुमदा हंजिनबा ngamdri हाइखि खुंजा सिंगी युम सिंग मई थादोकपा मतमदा सिक्योरिटी फोर्स सिंग कदाइदे लेबगे हाइबसि मियामना अमदी कोकोमीगी वहंगनि सेंट्रल फोर्स की पर्सनल लिसिंग की मथक लेरगा म्यांमारदगी गांखै लांसिलक्तुना खोलाई पाइबा टेररिस्ट खरना युम कई मई थादोलबा अमसुंग मी फाबा ngamhali हाइखि मसिना ताकपदि प्रोसी लामिना येलोमी सिंग नमथनबा चथरकपा थौंगनि हाइबसि तसेंगले उखुल डिस्ट्रिक्ट की तांखुली सिलिनाउ सिंग द केएनएबी न चथरलिबे अटैक असिना हेना मयक सेंगले हाइखि अखोई चाही अहुम हेना वारगलाबनी तौहनिंगदब कया तौब ngamlaktabadagi amaga थाजनदबा मिस अंडरस्टैंडिंग थोकपसु यावनरे संगसिलेबा खोंजंग कया लाना चटखिगदबगी मवोंग ओइना उरकपसिना अखोई खजिक्तंग खंथबगी तंगाई फदब लेब्रा खल्ली हौजिक थेंगरी वलाल असे अराइब नते पॉलिसी अमगी मखादा सिस्टम नाइन चथरपनी कालु अमदा तोंसिलगा थवोइना चथरप लाने हाइखि मरम असिना पुनिंग वाखल फाथरगा कदोमदा चंगनी हाइबसि येंगदबनी हाना कुकी अमसुंग मितैगी मरकता थोकपा ओइना उहलंबनी ngasi nimpal gi 12 suba makpok kumon thauramda imagi nimisu oibaniना ima singi damak thaunijari haiki thauram asida saru yakiba campaign for just and fair delimitation gi sunin karamna hai hojik chai homena lan tarupatagi singa tamga ya changnaba yadri kuki na tanba separate administration pibaga chap manana leiri कुकी सिंगना पामलिबा सि मितै ग मरी लेनदबनी लाइरिक लाइसु तंबदा फावबा सिंगतम खाइदोकनरे हाइखि अनौबा लेंगाक सेमलकपदा नेमचा किगबियन बुद्धि चीफ मिनिस्टर की फंपीरी लेंगाक असिदा कांगलु फुरु की म्यूसिंग यावहनदुना सेमलकलबसु लांदि लेप्त्री मरम असिना लोना याद्रबसु लोना खाइदोकनरब्रा हाइबगी वाफम लागले मणिपुर की पुवारी अमदि अपुनबगी सक्तम मितै सिंगना सागलकपनी हौजिकति केएनएबी न फावबा लंदारकलबनिना मितोप खंदोक्तबा याररोय एनआरसी चनहन बाहाइबसि लोगी मतुंगिना तौगदबनी मियात मिपुन थोलगा डिमांड असि तानगदब नते कुमजा 1958 मतुंगदा मणिपुरदा चंगलकपसिंग मितोप ओइगदबनी हाइखि थौरमगी वारोन थमलदुना निम्पाल की जनरल सेक्रेटरी ए शांति लेमना हाई खुनाई चौखनबा अमदि अपुनबा उहेनबा कुमजा 2015 की मे 10 दा निम्पाल इमासिंगना साफोंगिबनी खुनाई लोन सेमिलोन अमदि नुपी सिंगी हक कंजनब इमा सिंह थौदांग लौरकपनी मणिपुर असि मकोक मरु पानबगी फिवमदा लेबनीना सेमिलोन सु सोथरे इशुना थलब इरमदम ओहेंदुना मिकप मिराव कोना थल्ले हाइकी थौरम असिदा निम्पाल की प्रेसिडेंट केएस इबी याइमा नुपी समाज की प्रेसिडेंट टीएस रमनी अमकिल की एडवाइजर केएस आनंदी अमसुंग प्रेसिडेंट एल nganbi नोपोक लेंगा अपुनब नुपी लुक की प्रेसिडेंट वाई मेमा तमिसिमी की वाई प्रेसिडेंट वाई मोमोन अनुंगी प्रेसिडेंट एल प्रमोद थौबाल इमा की प्रेसिडेंट केएस मेमा लेमकोल की प्रेसिडेंट एम सी रीता अमसुंग इसल की प्रेसिडेंट टी प्रेमिला सुमिफमलोय ओइना सरुक याखी मिरेप सिंदगी सेल निबिगनु मायोल मणिपुर पांथोप मिखल सिंह असि करिनो अमसुंग मिखल सिंह असिद मियामन करी करम थौदांग लगोदगी हाबगी मतंगदा अकनब कैंपेन चथरलिबा मणिपुर यूथ लीग मायो नंग मथंग चाहिदा पांथोकफम थोलिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 13 सुबह इलेक्शन ग मई लेना जनवरी 13 ग 3 2023 ता एमयू की ऑडिटोरियम दा
politics anouba langon gi vote haiba pandam da mass awareness campaign hodokraba matungda state asigi assembly constituency singda masigi dama awareness ki thorum sing chathakli haina mayol gi maikai gi phungdorli cherola sina high campaign asigi ironena simpham khudimakta sinpang liba miyoi singa supunduna miyam hubna wakan taminabagi campaign su chathakli hairi Manipur India da tindringai da masagi constitution leijaduna masagi lengaklon leijaram iram da masin October 15 lising masama panifu ga mapan da leba asida tilaba matungda ngasi aikoi gi lengaklon gi phibam masi sathi na marai chaitharagli aikoi gi iramdam sida aikoi gi phirep isana lepsaba ngamjadaba natana mikha ponbagi wakan namdun sahi kaya aikoi gi miyam asi hanglai oduna lerli masida mayonna isagi phirep lepsaba ngamba lengakpa amade lengalon ama oinabgi dama politics anoba langon gi vote ki campaign chatharpani haire mama oibi kaya na siba ki dana kanba khongjang sangsilakani poire ita Manipur gi nupi singi lup singi manung da ma oriba poire ita gi vice president na miyom ni singani kunga humdo de gi horul ga lamdam sida thorogliba irang na maram oduna miyam awaba gi phibam da lerglibani awaba kaya mayong naduna lairingai gi charaktra tronglawbi da bomete chathartuna angangani hatpi khiba amadi tm ka somda amuk ambush tortuna tangkhulani hatokhiba thaudo asil lamdam sigi miyamna yaningde haiki Mothers Day da ima kauriba singi khungul liduna palemna khudon pot tamkhre ngasi ima gi numit Mothers Day da nupi singi lup oriba palemna Sinduna ima kauriba singi khongol liduna sagoman tera kathel da leiba destitute children home gi angang singde numina siga iroina na khudol posing tamkhre thamna heklubi nupi ama irang na duru sire ngasi nungthen pung 3 kunom tarakpada Imphal East District irilbung PS na koliba NH Sama sumna ani Imphal More lambigi nungpok thangba sarukta leiba leisang hidelda hauba thambal gi thamna hekpa kumlubi nupi ama irang na badagi laikanaba ngamdana lekhidre hari lekhidra bi nupi adugi mami akoi bam jibalata sanu sahi nipuga humdoi kawi kyangbai Shantipur dagi lekhidraba AK Babu gi masa nupi ni hari mangna mayum manakta leiba leisang hidenda thamna hikon likon amadi thambana singba hekluba kumlubada khawdana irang nakhibani khudakta lekai gi miyoisina makpu isingdagi lokhallaga mananakpa laying sangda pukhatuna laikana na honaki adubu doctor na mahak siraga purakle harkhibani maki aroi mathau mangam pangthokre haire Langol Hill range dagi khujukulai ching phagale Police control room na ngasi numidang thorpa cherola madang ngasi security force na lampian PS na koleba Langol Hill range dagi magazine aniga konana insas rifle ama magazine yauba 303 rifle ama single bore barrel ama ball action rifle mari magazine ama mamga konana pistol tara kunthra ga nipal mm gi anti riots rubber shell manga detonator ama empty cartridge mari 5.56 mm gi maru manga recover tawre hari ngarang su semai PS ki manung chanba tendong yang gi ingel singdagi single barrel nomai ani point kunthani thogi pistol ani hand grenade ani amasung nomai maru marfudra ga mapan phangki hairi hoji makha thaba pau sing pijari Manipur si hauji logi miyeng da mato oina uraba su saruk ahum thokna kairabani ojoi Manipur si hauji logi miyeng da mato oina uraba su saruk ahum thokna kairabani lenga ki asoiba leibana punamaksi orakpani masi aikona yamna section gadabani haina veteran politician okram joina phungdokre wafam masing asi high power committee KCDC amadi Fatherland Patriots Memorial Club APMC khongjomani na khusam naduna sinduna haukiba kumjali singani kunga humdoigi me ahumdagi haukiba chai ahum henjelaglaba kanun ki irangsi karamna waroisin ama purakpa ngangwani habigi matangda state level convention ama khongjom kaithelgi community hall da pangthokpada president member oina saru yaduna mana phungdokhibani convention adu the retired professor AK Manglem Jaw amadi social scientist Dr Dhanabi Laisan chingba president member sing oiki Thauram du da handak tronglaw bida ngangani bu bong kapsin du na harkiba amade makha tarak khongjangda misam miyambu CRPF na nongwina kaptuna harkiba thodok adu Manipur gi Puari da khwaidagi chawba Maseskar gi
थौंग अमनी हाने लौबग लोनेना लेखिद्रबसिंग इमुंग मनुंग अवाबद सरुक याब उत्पा ओइना मिनिट अनि तुमिना लेतुना अवाब फोंदोखी लो मिनिस्टर सु ओरम वेटरान पॉलिटिशियन ओ जोइना मखाताना हाय डेमोक्रेसी चटप लेबा अमद लेबा अदुगी मियामना मखोय मखोयगी लुसिंगब सिंगदा हाये ngangai दब वा ngang चेरक हाइबसी लेबा अदुगी ओनदि ख्वादगी हन लुरबा ताकक अदु यौले हाइबा ताकलबनी मरम मसिना लेबा अम सेम्बा लेबा अमबु येंगनब सिंगदगी कनबा अमदि अहोंबा पुरकबा हाइबसी मियामगी खुत लै मरम मसिना ngasi मणिपुर की मियाम सी मिकअप थोकप मतम यौरे यामना थिनथरे हाइना फोंदोखी थौरम सिगा मरी लेनेना हायर पावर कमिटी KCDC की कन्वीनर डॉक्टर सगोलसेम इबो चौबीना फोंदोखिबदा हौजिक मणिपुर थोलिबा इरांग सिना मरम ओरगा लमदम सिगी ओइना हिरम खुदिंग द सोथाले फिबम सी मतौ करमना मायोकना सिगे अमदी करमना तंगदु लेताब स्टेट अमुहन ओहनगदगे हाबगी पांदमदा इरमदा मसिगी अखंग हि सकनायरबा कयाग पुना वाखन तामिनदुन खनब तंगाय फद्रे मरम मसिने हिरम सिगी पांदम ओरगा ngasi स्टेट लेवल कन्वेंशन सि पांथोकपनी मरुओइने मियामगी लोसिंगबा ओगिदरुइबा सिंगना मियामगी दमक थमोय सेंगना कथोकपा ताय अमरोमदा मखोयना कथोकपगा लोइनेना मियामगी दमक पांथोकनबा पांदम थमलिबा सिंगदु आइबा सेरोल ओइना मियामदा खंगनबगा लोइनेने हिरम सिंग अदु थबक ओइना पांथोकपगी मतम ओइरे हौजिक लेबाकसी मपु पांदबगा पांखक ओइरे हाइखी मणिपुरदा थोलिबा कॉन्फ्लिक्ट सिगा मरी लेनेना संगसिलप खोंजंग सिंग सौगतकनी कोमेट हौखिब कुमजाली सिंगनी कुनगा हुमदोगी मे हुमदगी ना कुकी नारको टेरोरिस्ट सिंगना लमदम सिगी येलोंबी सिंगी मथक्ते सथर लिबा लाला सि थेंगना ब लमदम सिगी तोंगान तोंगान बा CSO सिंग अमदि मैरा पाइबी सिंग संगसिलकपा खोंजंग पुनमक्ता कमिटी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ मैते विक्टिम्स कोमेट मोरेन मपुंग फाना सगुरकनी हायना कमिटी एसिगी कन्वीनर TH बुदमितेगी चेरोल मन फोंदोरगली चेरोल सिन मखा तादुना इरांग सिग मरी लेनेना हौजिक मणिपुर की मफम कया मिसम मियाना तोंगान तोंगान बा डिमांड कया तक्सिलदुना संगसिलगलिबा खोंजंग सिदा कोमेन थमोय सेंगना सरुक यारगनी थोलिबा इरांग सि लोइसिनबगी डिमांड कया तौरदुना सिद्रिबा फाव सरा हेनबगी खोंजंग संगसिलिबा जेनिफर खाइदेम अमदि सगोन बंदा इमा सिंग संगसिलिबा इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक के खोंजंग सिंगदा कोमेन मपुंग फाना सौगतपगा लोइनेना सरुक यागनी था सिगी अहुमदगी इंफिनिट हंगर स्ट्राइक की खोंजंग संगसिलगलिबी जेनिफर खाइदेम हौजिक रिम्स हॉस्पिटल द मखा ताना चरा हेनबगी खोंजंग संगसिली हाइकी नर्स याउदन हॉस्पिटल अमत चलाइबा ngamloi डॉक्टर पालेन नर्स नि हेल्थ केयर सिंगी यांगलेन सरुनी नर्स याउदन मालेमदा लेरिबा हॉस्पिटल अमत चलाइबा ngamloi हाइना सिज हॉस्पिटल गी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पालेन खुंदोंगबमना फोंदोखरे वाफम सिंगारा ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया सिज एकेडमी ऑफ नर्सिंग नर्सिंग डिपार्टमेंट ऑफ सिज हॉस्पिटल सिंधुने इंटरनेशनल नर्सेस डे लिसिंगनी कुनग तरुक मरी लेना अवर नर्स अवर फ्यूचर इंपावर नर्सेस सेव लाइफ हाइव थेंद हॉस्पिटल सिगी इटोसा ब्लॉक की ASJ ऑडिटोरियम द पांथोकी नोमगी ओइबा स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस द सर यादन मांगना फोंदोखिबनी मोदी ने ध्यान मंदिर संगाखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग मूवमेंट की सही निफुग मंगा मपुंग फारप की थौरमदा सरुक याखिबगा लोनेना मालेमदा टॉप टॉप हाई वाइब्रेशन मेडिटेशन स्पेस अम ओरिबा ध्यान मंदिर संगाखरे संगाबगी थौरमदा मोदी ने हाई ध्यान मंदिर असिना मियोय लिसिंग कयागी पुनिंग तंगदु लेताब पुरकनबा मफम अमा ओरगनी हाइबा थाजै साखोटप इंडिया हाइबसी वाखल पुनिंग तप मियोय सिंगना संगतकदबनी मेंटल हेल्थ फन लेबा योगा तौबा अमसुंग मेडिटेशन तौबना साखोटप इंडिया गी लमिदा अचौबा थौदांग लौगदौरिबनी हाइकी PM मोदी ने एजुकेशन नामदी नुपी सिंगी एम्पावरमेंट ट्राइबल वेलफेयर हेल्थ केयर सिंग बलम सिंगी ओइबा नेशन वाइड सर्विस लॉन्च तौखी आर्ट ऑफ लिविंग मूवमेंट की चई निफु मंगा मपुंग फारपगी थौरम असी था मचुकना पांथोखिबनी थौरम सिंग असिदा लेबाक चामग मरफुग निथोयदगी लाकपा मियोय सिंग लोइनना यूनियन मिनिस्टर अमदी गवर्नर कयाना सरुक याखी हाइरे हौजिक लोइसिलकपदा मपालंगी ओइबा मरोय पाउ सिंग अमुक पिजरी विजय चंद्रशेखर तमिलनाडु की CM ओइना वासक लौखरे ओइथोक लोइदबदा वासकतुना मियामदा नमथाक तौरोय हौजिक मखा ताबा पाउ पिजरी तमिलनाडु व्यक्ति कंजागम TV के गिलुसिंगबा जोसेफ विजय चंद्रशेखर चाही यांखैग माथोय
ngasi Chennai da leiba Jawaharlal Nehru Indoor Stadium da Tamil Nadu Chief Minister oina wasak laukre actor orammadagi politician orkiba TBK gi lusingba si Tamil Nadu gi Governor Rajendra Biswanath Alexander na wasak lawon khibani Vijay khakte natana atopa cabinet minister mapal su wasak lauki bakoi adudi N Anand Adhab Arjuna K Sengot Tayan K G Arunaraj P Venkataraman R Nirmal Kumar Rajmon TK Prabhu amasung S Kiran Thanani Semoin wasak lauriba lauraba matungda Vijay na miyam da wa ngangaduna hai ayhak taibong sembi ba mapugi paujil piba misak nati ayhak su misam isam chamba miyoi amani amasung pilingai dagi Tamil Nadu da leiriba misam miyam gumna horakkibani ngasi aina Tamil Nadu gi sem oiba phangjabasi miyam na thajaba thambiba dagin maram aduna oida padaba wasak kaya saktuna miyam bu lana lamjingna ba kaidonungda honaroi oithok loidaba wasak saktuna miyam da namthak tawroi haiki mana makha taaduna yang thogi saron suron sunati maram aduna Tamil Nadu gi miyam da phawri badu aingonda su sapchana manana phawi Tamil Nadu gi miyam na ibu masa mayam ba manaw ama oina lobiyu aina cinema gi lambi da khong thangjelakpada miyam na thajaba pikiba adumangna fil asida masak naiba miyoi ama oiduna miyam gi thawgal tawba ngamjabani hauji politics ki lambi da khong thangjelakpada mai pakpa ngamjaba asisu miyam na thajabiba amasung nungsibiba dagini maram aduna CM oina aina aihakna miyam gi thawgal tawba ngamjagi haki Tamil Nadu gi na wariba voters singbu Vijay na thagaladuna hai aibu mama Vijay kauduna asi yauna thangat pirakhiba Gen Z singbu ikai khumna usari na khoina aingonda thajaba thamlibudu na singi oibai suda mai onsilakani haibagini haibawa aihak khangi na khoigi laman singba ngamnaba CM ama oina matam punamukta na khoigi narakta leptuna laigani haiki aikoi khodimana khusamna duna Tamil Nadu gi puari gi anauba lamai ama hangdolasi anauba lamai asi social justice secular amasung bipum khodimak chap manaba lamai ama uhelasi haiki wasak lobagi thoramda Congress lusingba Rahul Gandhi amasung TBK da sagot kiba party singi lusingba sing saru yaki Prime Minister Narendra Modi amasung Congress President Mallikarjun Kharge nasu Tamil Nadu gi anauba CM Vijay na miyam gi damak thabak tawduna chakhotba puroklagani haiba thajai haina phongdoraki Assam gi anauba lengak semnaba Governor Lakshman Acharya na Himanta Biswa da chepau pikre Himanta Biswa ba Assam gi BJP Legislative Party amasung India Legislative Party gi lusingba oina khankarba matungda India gi lusingba singna Lok Bhavan da chatuna Governor Lakshman Prasad Acharya undona lengak semna stake claim tawkraba matungda Governor Assam gi anauba lengak sen managudamak Himanta Biswa da chepau pikre hairi Mizoram Sasinaba court ki order na phadok taraga taret kasum sangdagi thado halamle Sasinaba court ki documents sing sijinaduna Mizoram gi lunglei kasum sangdagi phadok taraga taret thadok lamle hari Mizoram police na phungdok khibada mamang thagi kunga tareta trial chathariba phadok ani na sasinaba release order sing lunglei district court ta puthok tuna ullaga makoi lupali sing yankhai bonda discharge tawre haina claim tawki hari Punjab AP amasung BJP gi workers sing phunakre assembly me khal chai amarom ta manga silak pagalona Punjab ki political gi oiba phibam da chauna charang na bathon ba thodo amoina ngasi Aam Aadmi Party AP amasung BJP gi workers sing phuna chai na khibagalona na status gi mafam kya da party gi workers sing na amana amada maran sina duna chauna unkanakre party ani gi workers sing gi marakta unkanar Kibasi money laundering case amaga mari lainana enforcement directorate ED na Punjab ki state industries minister oriba AP gi lusingba Sanjeev Arora phakibgi matangdani Wandida da leiba mital mall da BJP gi worker sing na Sanjeev Arora minister gi pham thadokadabani haina khongjang changsilingai da AP gi worker sing na changsilaktuna ED bu center da khulai paiba oina sinare haina khulaw laurupatigi phunakibani hairi makhataba maroi pausing pijari petrol diesel gas link na amasung hai singna sinabagi matam oire PM Modi
वेस्ट एशिया तंगदु लेतादब फिवम लेबना मालेम सिनब थुंगना थाव अमसुंग एनर्जी की खुदोंचादब मायोकनरिबसिदा अखोय खुदिंगमना मपा लेबाकतगी पुसिलप थाव अमसुंग एनर्जी दा तांगजबगी सांग हंथरबदि मायोकनरिब सैथेंगसिंग थेंगनबदा चावना मतेंग ओइगनी मरम अदुना मियामना पेट्रोल डीजल अमसुंग गैस लीकना अमसुंग हैसिंगना सिजनबगी मतम ओइरे हाइना पीएम मोदी ने फोंदोखरे सानबगी पाव मणिपुरदगी बिसु खारिबम अमसुंग सुशीला चनु यावरकले थासिकी तरामाथोइदगी हौरगा कुन फावबा पांथोकदोरिबा सेना वुमेन्स नेशनल कोचिंग कैंप सरू यागदब मियोय कुंथ्रा मंगागी नापीगनी मियोय कुंथ्रा माथोइगी ममिंग लाउथोपद मणिपुरदगी बिसु खारिबम अमसुंग सुशीला चनु पुखरमबम यावरकले हाइरे इंडिया टीम सेमद मणिपुरदगी रिसु चनु यावरकले स्कॉटलैंड की ग्लासगो पांथोकदोरिबा कॉमनवेल्थ गेम्स नौना हापचिलक्किबा व्हील चेयर बास्केटबॉल 3-on-3 दा सरुक यावनब इंडिया की नुपी की व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम सेमनब व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ना पांथोकिब ट्रायल सिलेक्शन दा व्हील चेयर बास्केटबॉल एसोसिएशन मणिपुर की इरेंगबम रितु चनु खलकले हिरम असिग मई लेनने व्हील चेयर बास्केटबॉल मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी न थादोरप चिरोलमना हाई रितु बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबन नंबोल इरेंगबम मखा लेकायदगी लेखिद्रबी इरेंगबम इबो चौबगी मचानुपीनी गेम्स असिदा चाउना माई पाक्तुना लेबा असिगी मिंगचत पुरप ngamba ओरसनु हाइरे सिगा लोनना लोजरेंग असि फोंबा वेलन पाउ पाउसे दगी खोमजिनजबा मरोय पाउसिंग ख्वाइ पुनंग पु अमुका हन्ना खुरुमजरी।